hun inher le Boral Fapa ziak tu Zalianthanga kumsang ni som pasari August ninga kuma azia ani pakhatna kovel huap Chhiarpui chungchang Kaiser Augusta Chhiarpui BC paruk emo panga emo palina hunlai Bible kanenin chanchin chalu ka ziak bung ni chang khada changa chang saria khovel zong zong ming ziak tur thu Kaiser Augusta BC somni pasari achanga AD sompali chunga lal romlal rampum optu in apwana wangin anhun laya romram opum huapin Chhiarpui mingthang tak alo om to ti kan chiara engkumbira khan nge he Chhiarpui hi ane chiang takin shiat niloma se tunlai huna kanlalpa I swahi BC paruk emo panga emo pali emo vela piang ni arin le ngai ani awangin he Chhiarpui po hi BC paruk emo panga emo pali emo a khovel huapin nei alo ni to ti achiang mai ome Kaisara thupe ka Chhiarpui nei hian hongrap thak le chetak alo nei to ani kha mathaya bung ni chang som paruka suti lai chuan Herodan mi fingte ti der ani asia vele athinrim emema mi atira ahun lai tak thu dil chhut taka mi fingte azo chho angkhan Bethlehem khwale avel zong zong mi panau pang kum ni hnoi lam chu an zain athat ta feka ti in swat na rap thak tak alo om pha to ani khami chum kha naw sen engza cha nge ti hlume mo tha ani sha dik cha ni lo ma se he in swat na rong le rap thak ta khia lo thleng to nge ti achang le ani khovel hun alo kal le zela kanlalpa I swa piana changa chuta kumsang ni emovel alo thlen le me chuan khovel huap Chhiarpui bok United Nations Organization bultumin alo om thleng le tatlat mai hian entir enge motak le om ze enge motak zong ane nge hinarin omani July ni som pakwa sangkha zakwa somkwa panga UN no thulo rel thuk to ti hlotling tur hian 2010 World Program on Population and Housing Census ti mingpu chu kumsang ni panga achanga sang ni sompali chunga buat saim voini thlenga khovel sarkar tinin anlakal pui chunzom chautak zel po hian hong chhia le rap thak emotak zong anei lawang ti soi a har hle lo mo awang chu BC paruk emo panga emo pali emo vela khovel huap Chhiarpui masaber khan taksathi na nausen swat le cha le rom na namen lo tak Bethlehem khwale a chevel Palestina rama lo ngong chwa to chuan tunlai din huna khovel huap bok Chhiarpui nei a han ni le tamai po hi chui chian le angai ome Bible chut dana kumsang ni vel dana hun in thak thil enge motak alo om emo thleng to chin ang hian khovel hian hun bithar enge motak zong achuang kai le chanta aniang le Bible kum chhiar dan ni alang lo thirila pakhatna Adama achanga Abrahama kumsang ni vel panina Abrahama achanga lali swa kumsang ni vel pathumna lali swa achanga khovel Chhiarpui kumsang ni vel UNO khovel Chhiarpui kumsang ni panga changa sang ni sompali khovel indo pui pani na topfel ma shet June ni somni paruk sang khat zakwa somli panga khan ram somnga pakhat lai changa shwai tukal khom San Francisco USA muna nei chuan United Nations Charter thuthlung an lo ziak ta a khovel puma rem na le muan na in tluk tlan na ngel nge na retheina kalakata in chan chhuana in nge na le adangte a om theina na thok ho tur changrual ram United Nations Organization anti chu October ni somni pali sangkha zakwa somli panga kha New York khopuya hmunpui headquarters na yindin fel alo nita ani UNO chuan khovel pumta na ma lak theina principal organs pengpoi mo bik paruk heng General Assembly Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice, Secretariat te aneya, chubak agencies, program le funda peng shang som pali lai anei le chong ani. Heng organs, agencies, program le fante hian an mazon chewa khovel pum chatlan nan huam zau takin na an thokin ma an la chauta zel lom ani voini thleng hian leilung le achunga om tin reng mishing
thil nung le nung lo te nen lam kan thatlan na dam kho chwa na mason na chomdol na le adang te atan an thok mup reng ani hi chuwangin India ram ngei po hi UNO lamin ti tur malak na tur ati apiang te ti puitlin ve hi amo phurna ani in aral bang big thei hau lo ani he program hi UNO peng pakhat Economic and Social Council malak na hnuayami ani ti sia ila chuwangin UNO program 2010 World Population and Housing Census Program 2005 to 2014 UN session somthum parukna kumsang ni panga a lo pumpui to khan India po atelvezia United Nations Statistics Division newsletter number 7 November sang ni soma hetiang hian tarlan nani. Available information on census info related to activities across the world and linked to the website of National Statistics Organizations that adopted census info for disseminating census results. Egypt, India, Liberia, and the occupied Palestinian territory have successfully adopted census info for disseminating data from their most recent population and housing census. In Atoy Zongin, I Gupta, India, Liberia le PLO ramte po in Chhiarpui atana thil poimo UN statistic website atarlante anma ni ram mila siam ramin tun hnaya mishing le housing census Chhiarpui anneya khan an lo mang to ani ti in he Chhiarpui aming 2010 Population and Housing Census Program noya ngei hian India Rama State le UT chen katen April ni khat sang ni so maching an local pui emo nei chan to ani kha anu hnung ber po June ni som panga sang ni so ma chan tura ruam man ani henge hi ani Mizoram po in May sang ni so machanga July sang ni som chunga local pui to kha Mizoram le state dangten Chhiarpui hi National Population Registration ti ming pu in kan local pui to ani Mizoram in he Chhiarpui kan lo nei to dan su hetiang hi ani atho khatna ni som panga thlanga sang ni som achanga ni som thum tharuk sang ni som le hun honbel ni som pani thlasari sang ni som thleng atho ni na ni kwa changa ni som ni pariat February sang ni som pakhat chungin nei ani he atho ni na huna phe hi chuan India ram Chhiarpui kum som danami 2011 census nen arwala kalpui ani nge ni kha achan chu National Population Registration ni hun tiam chunga Mizoram mi chen khaten sa khwana wanga nin zialu du velawa wangin he Chhiarpui a hian nin zialu ve ngei theinan le an pom ve ngei theinan Chhiarpui pa ngai mi ti in Chhiarpui lam na thok tu ten na satakin an chang ani kan soi me khovel Chhiarpui 2010 World Population and Housing Census Program hi nikhat tharuk sang ni som pakhat thlenga khovel ramten anti thlotlin to dan lo en ila ram za somnga pathumin Chhiarpui hi an nei to ram som sari pangaten an buai pui mek emo an duang mek census schedule ram parukten an buai pui lo no census schedule heng ram za somnga pathuma Chhiarpui nei to a hian khovel mishing za somriat pakhat zette Chhiarfel enumerated adni to a za som pakwa ero le Chhiarfel lo June sang ni som pakhata khan an la omani kum sang ni som pali a meu chuan za som kwa pakwa ten an ti to ani a source and dutan description a link kan lo da e Mizoram biometric enrollment nei to dan fingerprint iris scan le my board thalak khovel pum huabram tininan kalpui tur 2010 World Population and Housing Census Program kum sang ni panga changa sang ni sompali chung an kalpui chan ni som panga thanga sang ni som changa ni som ni paria thlani sang ni som pakhat chunga National Population Registration minga Chhiarpui an lo pe fel to achangin a mor bok na mimal tin te chin chhana big siam ani theinan thune na shan nei Unique Identification Authority of India anti chu Aadhaar MOUID atan enrollment na thok tur India rampo in July ni kwa sang ni pakwa changkhan alo kalpui chanta a
Atira dan engma tlo chan fumfe nei lem lovin biometric enrollment hi India sarkarin akalpuya nial na le dodal na tam tak awangin India Parliament chuan dan siamin alo pasta a chu dan chu aminga the other targeted delivery of financial and other subsidies benefits and services act 2016 number 18 of 2016 ti avoin India president in March ni somni panga sangni somparukhan alo pompui veta ani he act hi India gazetted extraordinary part 2 section 1 number 19 dated March 26 2016 na tar chwa alo nita ani he act hian parliamentary nembung chapter 8 aneya section somnga pakwalai ani unique identification UID kanti mai hi India Sarkar Ministry of Home Affairs Nwaya Directorate of Census Operation Thupekin India mipuite chinchia na na biometric enrollment kutzungchang mitnote le maibor thalaki kumsang ni som pakhat Chhiarpui mishing omzat achanga chotin naupang kumnga chinchung lammi nuai riat sing ruk sang li zasari som ruk zette chinchia tum ania he na atan hian Mizoram ma po kumsang ni sompali April tha chang khan Mizoram Census Office in ma anla chanta ani ni somthum pakhat thla som pani sangni sompali thlenga Mizoram district tina ra mandan le enrollment lo ti to dan su hetiang hi ani hun a local zela kumsang ni sompasari kan lok chuan kai meu chuan Mizoram mipui biometric enrollment ti po anlo tam le zwalta a chan le wang nia lang chu tok tar chatak tak subsidy grant le sarkara changa hnem hnan na om thei le mu thei le don thei na atan adare mo UID am phut zel tak awangin a hmalama rin hlelna lo nei zinga chang nge po in chan don mu thei lo tur tam tak alo om tak sia le ko shan shai tu te berina hlo om lo apoi lo sakolte anliam zo vek to tia mi zirtir chhun zom zel awang te le ram le nam shai tu te NGO lam achang te adau dal na engma a om lo bok nen sarkar thu oi tum na te ne na chang kopin ring hel deuh chung po in mitam takin adar emo UID a in chin sia an lo pung chhauta zel ni in alang ti chuan January sangni som pasari a biometric enrollment di to zat le lati lo zat te ilo thlir le ila hetiang hian screen a in muang hian suti laya thil maktak pakhat chu kumnga china lo chuan mitno te aladang lam thei awangin kumnga chin sung lam chau tan Aadhaar card biometric enrollment na tan an thalak tur tia kalpui ani lai mekin India sarkar malak na tharangin India khwale tui kumkhat chin sung lam te Aadhaar card nei tir vek na tur kalpui le in lunglei district a chuan ni somni pani thlasari sangni sompasari thleng khan mi nuai khat singni sangli zani somkwalai te Aadhaar card atan an thalak sak ani le to ani source wanglai ni July ni somni pani sangni sompasari tin April sangni sompasari thlenga India rampuma state chen khat Aadhaar card nei to dan state le UT chen khat sangni sompakhat Chhiarpui changa Aadhaar UID ti to target achanga mi pui za zile chutin za somnga panga chunglam Aadhaar card nei to zat le ngai na thiam na big pek Assam le Meghalaya state in munle he Aadhaar mo UID na hwan velo om chun Jammu and Kashmir tiam lovin April ni somthum sangni sompasari thlenga Aadhaar card nei to dan lo en le ila screen na in muang hian table hingun taka hian en chuan ni somthum pakhat thali sangni sompasari thlengin India Rama state le UT somthum paruk lai omzinga changin state sompathum chawin Aadhaar card nei za zela somnga panga le achung lamanom ti alanga Meghalaya le Assam ero Aadhaar UID atan hian ngai na thiam na India sarkar changan mu awangin ati chhun po Meghalaya Christian state ti theya za pakwa chawin an laneya Assam state Hindu le Muslim tamna meu po za pasari chawin Aadhaar card an lanei ani Jammu and Kashmir state ero hi chu Aadhaar Act 2016 in na hwan ve lo awangin Aadhaar UID hi anta na chul veri lo ani suti lain
state le UT somthum paruk zinga state som pathuma zazela somnga panga chau April sangni som pasari top thlenga Aadhaar card nei an la om ani heng state som pathum zinga state som te hi Hindu tamber na le Muslim le Sikh Jain sa khupwan tu te anni awangin a om le thunga sulava state liam pui te Aadhaar card nei zazela somnga panga hnuailama an la om vek mai te hi amakle zok ani hei hiana entir pakhan nia langta chu keini Christian state nia chhal hiala ero April ni somthum sangni som pasari thlengin za somruk paruk jek te hna Aadhaar card pek chhuat to ani na achanga kanen suan kan Christian na achanga ngun takle chik taka ngai to angai ani zia kan Bible achanga mule sha theimeu po kan bi chiang do lovin kan chui pe lo zia hei hian atilang tak mewin a shiat ani Hindu haute Muslim haute Sikh haute sa khodang bemi te le adang te ero a hi chuan he thil hiam poimo na emo dalna emo anga lang thei om ve haulo wangin anti tu renga ada thei ani engpo ni se atir lama mizo Christian te zinga rin hlelna enge monei chin te ngei po Aadhaar UID ti du le tamai tam tak an om ta hi chut chian a chul hle lo mo chu wangin Aadhaar UID ti ve du lo ta zel la om mek te le la ti ve rem chang lo ring hlel rusi te tan chuan beng se ka ngai to le chut chian a chul ome Assam Meghalaya le Jammu and Kashmir state pathum te ro hi chu India sarkarin me ni som pakwa sang ni som pasari zirtop ni khan an state mi puitem pen card dil na le income tax chhia pek na Aadhaar an ne kher angai lo vetia ngai na thiam na big apek te an ni an state sarkar le central sarkar mi puile sa kho shwai tu ten dil na le daudal na an thlen awanga hetia nga ngai na thiam na hi an ni ta ni in soi ani adik mel khop mai engponi se hun alokal zelanga anni state pathum te ngei po hi an ban la hun zong ala thleng ve nge yang tin India rama Aadhaar UID etc kan ti mek ang hi ming sang sang voin khove ram somsari pathum ten an lo ti zo to a ram tam takin an ti ve mek zelani pathumna dambo chepa Boral Fapa hi tunge niang Thessalonica thon ni bung ni chang khada changa chang som pani pum pui hi chiar ngei te Thessalonica thon ni bung ni pum pui kan chiar chuan lalpa iswa Krista local le na second coming hi alo thlen huna ama ring tu dikle zui tu dik takte lalpa iswa hne na umve the hun to alo la thlen mai lo chan liamber pakhat kan mu ani ama kanal pa iswa hi alo kal le molan le ma nge yin dambo sepa Boral Fapa lo lan masak angai tlat thu tir ka pola hian chiang takin a soyani he dambo sepa Boral Fapa nge hi setana diabola chakna ne thil ti theina tin rengte chin chhana tin rengte do thil mak tin rengte bumna tin rengte nen a local dolani ti chiang takin chang kwa changa chang som chunga kan mu ani tin chu dambo chepa Boral Fapa chulal pa iswaina aka thoin ati hlumanga alo kala inlarna in ati bora lang ti in changriat na hian alang kul mai aman ruwa Boral Fapa in thwamna ti achang hian thupwan bung som pathum pum puin alo soi ange hini in achiang hle ani le chu dan bo chepa Boral Fapa chu tunge ni taberang ti in kan ngai to angayem le ani nge hi kan lalpa iswa local le tur nge chuan a local le huna aron ti hlum don ani hei hian alan chian tir tak chu kan lalpa hi tun hlein lo local le tari silwa dambo sepa Boral Fapa po chu ala ti hlum lo ti alang chiang ani kan hmalama hian chu Boral Fapa chu ala omri zo kan ni don lovem ni chu wangin thu puan bu a sakol te hi an liam zo vek to a hlau tur om lo tia kan in zirtir na te hi hei hian do ta chan tir lovem ni chik le ngun zo ki ni chharin I chhut te zo ka ngu khai tin thu puan bung som pathum pum pui kan chhar chuan sakol pahni chan chin kan hmua chang khatna sakol tuifin ria te lo chhuak le chang som pakhata le chhuak sakol chung chang le an tho dan te kan hmu ani thu puan bu le dania la bu te hi khu hon na bu angya langana pom lo tur chi kan ti mek lai le in lar na lambu kal hmanga ziak an ni ti kan in zir tir lai hian angya langana
pom tur chin le pom lo tur chin in zirtir na tak tak a om thei bok si lo chuti lain thu puan bua sakol te hi an liam zo vek to ti in kan in zirtir thei mek bok si ani hi mo sakol te hi an liam zo vek to ti kan in zirtir thei si chuan thu puan bu bung som paruk chunga thinrim na berbu pasari le buak lo lang chungchang te le angong che tak tak le rap thak em te hi a thleng to vek hlom nge om sia ma se soi fian na fum fe in zirtir tur ero kan she hlom lo em ni don le nge rin thu bol mai em ni jok le Bible in thu puan bu sakol asoi te hi ama sa jok tui fin ria ta lo chhuak hi kal liam to po lo ni ta se lo lakal tur tun thleng lo lakal lo dang chu kan hma lama hian ala om ngei na lang si ani hi achan chu dam bo sepa Boral Fapa sakol lal pa I swa local le in aka tho in ati hluma alo kala in lar na in ati Boral turani thu Thessalonica bung ni chang ria ta chiang takina ziaka chuti la in thu puan bung som pakwa chang som hnia tin sakol chuan mana zol neider sakol chin chhiana nei le alem che bai buk tu te abum thinna thilmak amit hmu ati tu kha an man tela an pahni chuan ka ta kang mei dila chuan anung chungin an paya ti kan hmu thunga ava in kal om ve kan ti ani mai thei ama ero chu a in kal hau lo ani achan chu lali swa lo kal le in aka tho ati hlum ti hian ti hlum tura thu pe in aman tira anung chungin zol nei der nen sakol dambo chepa Boral Fapa hi meidila am paita ani ti thu kokin alang zok ani ama ero chu kanlal pa I swa thia thole ta zok pathian dinglama la om meka nge hi alokal le ri si lo voin thlengin lalpa I swa hi local le tura kan rin si chuan Boral Fapa sakol po alokal le huna ati hlum tur chu ala om nge ani ti achiang hle lo mo nge Thessalonica khwami tin he tir ko pola le kha thon te po hi angya langana pom lo tur thu puan bu te nen zai khata kan da jok don eng po ni se kanal pa I swa ero hi chu ataka local le nge tura kan ringin kan be sei lai si hian Boral Fapa chungchang hi engtin nge ni don chuwangin amalama soita kang khan dambo chepa Boral Fapa hi setana chakna ne local tur ani tlada wangin ama setana chu ani haulo ti alang reng ani chuti ani si chuan sakol te an liam zo vekto hlau turanom to lo tia kanin zirtir na le in shwaina te hi shwai bona tharau te tia Timothy thon khat bungli chang khada changa chang ni alo lang na tho ani pal mai zok lo mo ngun taka bi injir chiang te le mani le pathian in kar ni sia palina adar UID tive du lo te din mun le an ma chon mek leile shal thei lo na man ro chu tunin muna India rambi ka adar UID man le kal Chhiarpui chan a han ni phata chang hian heng an hnuaya mi te adar UID nei du lo le tive du lo ten an ma chon chan chau mek thil chen khatle ma zong hi han tar lang te ang Other PAN card bank account te thlunzom ve lo thlunzom ve du lo te mo thlunzom tur nei ve lo te chuan an leya an shal thei lo tak se thuna chuan hengang thil te hi alo thlenge ngei donin alanga a thleng chan tamek ani hi a chenazar chau lo enila pakhatna sarkar changa public distribution system ina huam ration bufai ata chini khonwar tuite chane mo lak theilo vekna emo subsidies don ve theilo na bill le fee chi shang sarkar le aka itnoya pek ngai te poisa faya pek theilo na tui electric telephone mobile phone cable TV connection nei tura dilna ale bill le fee pek theilo na palina in hun loram leile shal theilo na emo shal na sum don theilo na pangana sarkar na thoktura employment officer in register theilo na parukna sarkar na thoklai te tan tho chunzom theilo na le sarkar na alu ve theilo na pasari na sarkar le semi government etc achanga pension lak or don chunzom theilo na pariat na zirna school college institutions training center alu ve theilo na pakwana niza inhlona NREGA sa tho inhlo ve theilo na somna insurance shang ti ve theilo na som pakhatna tar pension sipai pension le pension che dang reng mu emo nei ve theilo na som pani na sarkar changa puina ham chatna do sakna angchi
grants benefits subsidy don ve emo mu ve theilo na som pathum na sarkar institution corporation atanga ham thatna omte don lemo nei ve theilo na som palina registered contractor suppliers agents dilemo ni ve theilo na som pangana sarkar kaushan NGO mimal achang tenge po a endong na nuizat emo musit emo diriam emo ti du da emo chek sol na emo torhlelom tak tak te som parukna sarkar thupek le danzom ve du lava po na le khwa le tuini na thlenga torna entirna no chwa lungin tang thina thleng po anima na som pasari na sumdon emo dor kai ve theilo na som pariat na pan card dil na atan aadhar card tel lovadil ve theilo som pakwana sarkar sikula midday meal dong turin aadhar card ne nge angai ta som ni na meichia te employment le training scheme shang atan aadhar card ne nge angaya som ni pakhat na nam nuai nung te choi kan na lam le pian phungarwal ban lote ham thatna le puina atan aadhar ne nge angai ta som ni pani na NGO institution te na puitling zirna adult education le thiam thil zirna skill development lama puina mu theinan aadhar ne nge angaya som ni pathumna bank account nei to te le pan card nei to pan card la nei lo te pui ne nge tur ten aadhar number name bank account thunzom nge angai ta a thunzom theina hun po anon siam fauchi na ni chumin hnuwa Supreme Court chwa mobile number le bank account te aadhar ne na thunzom the hun chung chu tiamchin om lovin a pot sei le ani somni palina tribal scholarship le minority scholarship dirna aadhar card nei lo te tan adil thei to lo September ni somthum sang ni sompasari thleng thla dul le ri ani somni pangana December sang ni somparuk achangin IRTC thupe kangin aadhar card nei te chawin rail ticket lak thei ani to ani somni parukna January ni sanghi som pasari achangin All India Institute of Medical Science AIMS damdoin New Delhi aswan aadhar card nei lo te chu cheng za choi in register angai to ani somni pasari na Uttar Pradesh sarkar chuan an hnuaya zirtir tun hathok te chu July sanghi som pasari tharal mangeya aadhar nei man lo te chu an hlo lak lo tir an tum to ani somni pariatna ration card le aadhar thunzom ration card digitization hi India rama state somni paruk le UT ten antifel to ani somni pakwana Supreme Court of India 12 October ni sompanga sanghi sompanga achangkhan MNREGA Jandan Yojana le pension le provident fund atan aadhar card man aphalta somthumna BJP ka ishwai National Democratic Alliance sarkar chuan chhiapek na atan July ni khat sanghi sompasari achangin aadhar card ngai tel to torin thualo puang to ani somthum pakhatna June ni somparuk sangni sompasari khan sarkar lai pui chuan bank account hong thar to le cheng singa chin chunglam thon tur tan aadhar number ne nge yangai lo ti alo soi to a chumin hnu lok July ni khat sangni sompasari achang ro chuan bank account honna atan le cheng singa chin chunglam thon turin aadhar number pan card number le bank account thunsom nge angai ta tin mandatory ada ta somthum panina September ni somthum sangni sompasari thleng aadhar number la nei lo te tan social welfare schemes hnuaya ham thatna dong turin aadhar card nei theina atan hun a pot sei mek ani December ni somthum pakhat thleng po sei non le ani somthum pathumna June ni khat sangni sompasari khan sarkar lai pui chuan Supreme Court hena mani du thlan nge in India mi pui za a somkwa panga point pakhatin aadhar card nei andu ti ashatir amma kan han chher chhuatak te ki India sarkari na mi puite dana services benefits le subsidies chi shang zadon laya ta na aadhar photel na jingatlem te chaw an ni a soivek se na ni lo hengzong song hi aadhar dan the Aadhar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies Benefits and Services Act 2016 number 18 of 2016 Gazette of India Extraordinary a ti chwa India President in March ni somni panga sangni somparu ka ming alozi atnan to be chana ti le phu dan ni Mizoram State ai ro chuan benefit
service le subsidy ti thama an la phut ri lo ni na lang thung thil kal dai ro chuan Mizoram ngei po tu na chang hun rei lo te a hian electric tui phone house tax building tax in mun lo ram LSC pata ti nan te leile shal cable TV connection kan ni ting khosak na khoi thil lo thei lo ho atan te nge hian Aadhaar bank account le pan card ne ve lo te le thlunzom ve lo ho te chuan hun khe tak leile shal thei lo na chu kan ma chon chan thwai don ti achang ta hle mai Aadhaar number pan card number le bank account thlunzom ngei lo te tan chuan he hun hi thasik anga khel lovin alo thlengang nau ve chan tir na chu heng zong zong thei kan soitak thil pathum te thlunzom lawati thei hau lo an ni ti kan sia ang chu Aadhaar nei le nei lo hi voluntary ani thuam puan lai ngein July ni khat sang ni som pasaria changi ro chuan bank account honna atan le cheng singa chin chunglam thon nan thupek ti nge turanga kalpuin mandatory anda ta ani pen number te Aadhaar number te le bank account te thlunzom lo te chu an poisa nei te khoi che theilawin na omanga heng document pathum Aadhaar pen le bank account te an thlunzom huna chau khoi che the ani to do na ni ti in Central Sarkar Revenue Department chuan June ni khat sang ni som pasari khan thu chhuah hial lo siam ta ani chuti chuan heng kan soilan chun tlem ten anti fia emolan chian tir tak chu India Sarkar ngei po hian tuna pangin poisa fai manglova cashless society emo digital India anti emo atan hiam bul achan chauchan ta tak setin India khwale tuitin te chu adu emo du lo po athliar lovin adang chep chauchan ta mek zong ani hi chu wangin dambo chepa sakol nu hnung at taka alolan ma nge po in sakol ziarang Bible lo soite kha mangin lele shal thelo na hun su alo thleng chan ta mekin Aadhaar UID ti ve du lo te chwal an ma chon chauchan ta ani khove pumpo digital world anti lampanin sarkar tin tenin tlan siak tamup mup mai zong ani hi imit meng zawla ibeng dola hunom ziale inher dante ngun taka thlirin chute khai Ole khovel chanchin history ami zong hua pa leile shal theilo na hun thleng a om to rengem ngun takin bi chiang te keichuan ka muzau hau lo mai chu wangin Aadhaar number nei lo bank account nei box si lo bank account nei ma se Aadhaar card nei si lo chuan pan card nei thei ta box si lova chuti lain heng document pathum te hi thlunzom vek tur alo ni tak sia wangin anei velo te tan chuan ton apangin an lein an shal theilo hun a thleng chan ta mek ani ti achang hle mai chu wangin aman fu lo tu te ngei le apoi lo ti tu te ngei po heng thil hian ati har chan ta in anin bi chan ve tak tak hi leile shal theilo na hun pui chuan a hmuak me ka che tin hei hi sha ila Aadhaar mo UID nei du lo emo ti ve du lo te ngei po hian mishing emo ti sa tak chuan hu phur ve tak seta pathian china le athu pek zeti na le athu oi tum na awang zokin heng thil lak atang te hian in thiar film an tum mai zog ani pangana Aadhaar UID nei to te din mun nia lo lang chan le an ma chon chan chho ve mek te chu tun din muna July sang ni som pasari lo her chwa me chuan Mizoram mi pui le India ram mi pui te zinga Aadhaar UID nei to zinga ngei po tun apangin leile shal theilo na hun aring hlel tan lo soichin kha alo thlen theina tur nia lang Aadhaar tel lovati theilo nei theilo don theilo muve theilo thiling muzat lo thleng chauchan mek te an mu le shiat le ton chau mek te awang hian mi chen khatte chuan in chi rukna hlau rukna rin hlel rukna an nei vele chanta ni na langa mitam takte chu an mangang chanta phot zong ani om hi chu wangin thil kal dan han chiang chauchan ta zel nia alan tak deuh hnuah hian ataka sakol dambo chepa Boral Fapa alo lalan ma achang reng po in a man ro le a tho dan tur nia lang le an lo soichin ti anga sakol man ro ala changjui thei mai tura an mu le shiat huna tak zet chuan heng thil te hi an lama chon ve mai o masin chung te chu pakhatna sakol te hian liam zo vek to a hlau tura omlo I swaring tu tan hlau tura omlo nun na buwa kan hminga chuang to engma hlau tura omlo
Lule thei to lo bo le thei to lo ang main chandam na hi pathian lama ti danglam thei to lo chatua na het ani laya mishing chandam to te ro zong mi der thong chak lo chaw le thei ni in shelo anga kanin zirte na le kai shwai tlat awangin other uid te hi nangma awangin ka tive a ka neya shemhun ai kaya ka umtak na chan hi nangma awanga ni ti in anla in kokin anla in pu mo lawang ti soi a har le mai o masin chung ko member ti zinga le kaushan le khotlang shwai tu te le nar kai tu te le mimal in kara te nge po in mu mo na le imbak ka ina thlengin ala om lawang ti soi a har le do ni na lang Suba ka ruang ase sam le adik na nia lang the lolan chan de data ka chuan ataka sakolin thapui a tho ma hota khovel sarkar pakhat adin ma le avor to bala thlen ma achang ngei po hian sakhol hlau ho adar uid hlau ho tia aw tu te ngei le thim thwa ni ram thar chungchang oi du ho lo tu te le ring hlel tu te ngei le ram dang mi te hial zoram mi aw har tu ra pathianin aron tir te le an thu soi oi du hau lo tu te le soi sop tu te nge hian mang an ni an o manin sumni so lo la thleng ve anga musit tu te u mak ti ula bo rel ra u ti kha an chana ni pal mayang ti a hlo om hlel lo ve eng po ni se chandam na chatuan nun na le pathian ram fam kim lwa le chan thei na hi mani le pathian in kar thil chau ani ti sha ila in pu mo na om thei te hi chan emo chhuan lam tling a om hau lo ke le pathian in kar nang ma le pathian in kar tu ma in soi sak thei lo na ram ani ti sha in mani nge in chatuan nun na kong chu kan thlan fela kan zodik anga in a chulani heng pathian thutlem te achang chau tal po hian mani din mun i refel te zo gang u pakhatna somte chu tam tak an nia thlante ero chu tlem te an ni mathaya bung som ni pani chang som pali pani na i thu chuan thiam a chan tirang chea i thu vekin thiam lo a chan tir buk don che asin mathaya bung som pani chang som thum pasari pathum na tu po across po mi zui lo chu kami ni tla ka ni lo mathaya bung som chang som thum pakwa achanga chang som li palina pathian thu sha a zom te hi mi ham cha an ni zoke luka bung som pakhat chang som ni pariat pangana in chelin in nun in chan himang luka bung som ni pakhat chang som pakwa parukna irin abolo nan ka chongchai sakache luka bung som ni pani chang som thum pani pasari na laule khurchungi nangma ni chandam na thok chhuak ra u philippi bung ni chang som pani pariat na zirtin atlak cham wangin athi anga a at em wangin abowang thushil tu bunga chang som ni pathum pakwana kami te chu shat na tlak cham wangin ti boralan ni a shat na inhara wangin keipo in ipui thiam ni na ata ka nar to che pathian dani thengil ve keipo in ifa te ka thengil ve ang hosea bungli chang ru ka changa chang som pakhat somna thil om to te kha thil lo om tur te vek kha ania pathianin abo to te kha ron lakir le zelani thushil tu bungthum chang som panga som pakhatna kaminga wanga kalsana piang chuan ale za an muanga chatwana nunna anna changbokang mathaya bung som ni pakwa chang som ni le pakwa som pani na suti chuan pathian that zia le achi bai zia chungai to ro atlu de tan chuan achi bai ani rombung som pakhat chang som pani bung rukna hengti a hian nangin ke mi hmangai zo kem johanna bung som ni pakhat chang som panga lalpa i swan le arong a bolai khan zirtir na tam tak pe in atam ber chu te khin thu mangin asoi china ni kha mathaya bunga chang som ni pasari chang som thuma uire chung changa zirtina tu po kha mathaya bung som paria chang sari changa chang kwale marka bung kwa chang somli pathuma changa somli paria ta chuan swal ti tura thlemna ti thu pui manga kan bible da ani he wire na chung changa zirtirna mathaya bunga chang som ni pasari changa som thum chunga kan mu hi ngun taka kan zira kan bi chian tak zet chuan mishing mi pal he me che in na kara wire na lo om chin mai pi alama mishing in pathian a wire san shan san theina dan le a ngong thei thil rap thak le poita khe wire na chung changa hian te khin thu hian a zirti telani ti alang chang hle mai
a chan chu mid ding lam chau kher chua emo kut ding lam chau tan chum emo ke pahnih than chum emo awangotin uire theina abo hau lova mid veilam chau le kut veilam chau nei ke nei lo chung po in mishinga uire na ala om thei thauti tu ma in kan hai hau lovang chu wangin he uire na chungchang la li swan a zirtir nei mishing in kara uire na chungchang a zirtir wal hian mishing in pathian a uire san thei dan le apoi thui thei zia zirtir na thuk jok a phena hian a om tatani ti fia takina langani chu wangin he zirtir na hian thil tum le om zalian le poimo thei top chinhni akeng tel hlat ani ti a shat mai ome ati saputlai ni a zirtin a thu poimo takhi a thi hnuwa a tho le hnu hiala po avantir ka mangin lali swan johana hne na sakol le alem che bai buk tu ten an chala emo angkuta emo sakol chin chha na an nei tho le chung chin chha na nei te ngei chu chatwana shem an ni tur tho thu puan bung som pali chang kwa achanga chang som pakhata le bung som paruk chang ni achanga chang som ni pakhat chunga arong puang non le ngat ani hi hi mau sam thei emo rin le thei emo ani don emni heng thil te nge hi ani don lom ni zol nein te khin thu in ka angang sam number somsari pariat chang ni a lo ti kha kandin mun le chan ani pal hlawang ti awala om vele tin lali swa thina hneya thole hnu a zirtir pasari te hne na in lar chum zan khwa len an den an hlo cham hnuwa lali swa thu pek nge zoma ren an han den le meu chuan sangha tam tak an mana an zinga tuk chhuana e chum khan an sangha man tam tak man taka shal le thei an nu pui fanau te chomna atan le ang kho sakna atana poimo le hlok tak tur kha kokin lali swan petera hne na simon johanna fapa hengtia hian nangin ke mi mhangai zo kem tia chum thum lai a zo thu johanna bung somni pakha chang som panga achanga som paria chunga khan kan mu ani kan chhia zel phei chuan ti samamo nun kho chwa theina atana poimo mal somna tam tak adon te chu kalsana ama lali swa chu zui turin akauta ani kha heng hian en tir le tum poimo em mai nia lang chu ei tur bar tur khosakna a hin nun na chatuan thlenga nun na nei a poimo le chul le that jok zia mu thei ani chu wangin heng kan soitak mishing zinga uire na le mishing in pathian a uire san theina thu achang te le re thei le chan huama kan lalpa I swa zui hi achulin a poimo zok ani ti le ama zui tur chuan a thu pek le zirtir na te oya poma adu dan ti puitlin hi kan lalpa zui theina kong le chabi poimo berani sha in chulam kong zui thlang to nem chuti lo chu porel na kong ka zaw kan zo zelani ti kan chang vya ome heng thu te achanga chuthian lalpa I swa tharau ngei le avantir gote manga johanna hne na thu puan te zinga sakol le alem che bai buk tu ni lo thei tura kong min lo ko mu kan soilai mek sakol man ro ala chang zui thei mai tura lang adar uid kalkonga doktar chale I tom tak manga bum na le thlem na lak achanga ama pathian chi na awanga kalsan emo chan tur om lo lang chiang chhauchan ta mek zelte lak achang hian kanin thiar film don nge rin hle rukna enge motak nei chung si in sakol Boral Fapa dan bo chepa lo lang tura rin le alem che bai book lau tur hian kalsan nei le chan kan hlau awangin Boral na kong ka zaw tak in hong mek ni alang hi kan zo zel zok don le mani cheu in zo tila mi soidan le ti dan na in ngat mai lovin mani le pathian in kar chawani ti sha tharau le ti tak zeta bein kan chatwan nun kong tur chu mani nge in kan thlang fel hi kan mo phurna ani tu man min than sak theilo ti sha in heng te ai hian nangin ke mi hmangai zo kem ti in lalpai swan tu na hian ring tu zong te azot mek ani hi sumai ni lo iswaring tu tan hlau tu rom lo pong ti ngot mai po hi chut chian hle ngai ome ram hwai te poini swa hian ringa an che chiange me mani zungol ve le ram hwai zol te poini swa hian ringin an che hne hle a amai ro chu kan rin lali swa na ma ring tu azui tu le achan dam to te nge hian ti ra u ati te
kan ti a ti su ati te kan ti lo hi ama ring tu le hnung zui tu dik tak te om dan tu le mo phurna ni athu oi lo tu le athu pek zom lo tu te laka or chunga pathian hi athik tho chhain kan pathian hi achi bai omin a hlo me me mani kan ral mang me ani sia hebrai bung som panni chang som ni pakwa le Deuteronomy bungli chang som ni paliya kan hmu ani Sulava amit chandam hlimna kan chan hnuwa ama kan rina wanga sheom tor tur oma piang te pumpel tur zonga inzir tirna anga ngai thei mithiang hlim lor anti tengei po hi chhutngun hle angai lomo sheom na torna le channa thil om thei tam takte pumpel tur zonga kan Christian nun hi kan kalpui ani hlo chuan ama kan lalpa i swa ngei po in torna sheom na diriam na vuak le soisak mai ba ka thi na hial kaltanga chandam na mi siam sak le mi pekhi ania ka zui lawa kan bo liam mai chuan a torna zozai te khadota kan chantir ani mai zok lo mo Sulava sakol lalram mithiang hlim lor kumsang ro rel te hi kan thurina tel ani lo Daniel le khabu thupam bu te hi khu honna bu ania angia langana pomtur ani lo tia kan inzir tir lai mekin sakol te hi an liam zau vek to ni ro a edi somnga pali changa somruk pariat te domitiana edi somriat pakala changa somkwa paruk le adang te hi hlautur anom to lautin kan inzir tir le loya iswaring tu te tan tur om to lautia sheom le torna rap thlak lo thleng po ni se torna pumpela wana lak chau mai tur zonga kanin zir tir na te hi ngai to angun angai zok lo mo sheom tam tak tuarin pathian ram kan lut tur ani reng ani tir kaute bung som pali chang som ni pani ti te hi adikinari no mani chu wangin heng hi shaila lalpa i swan ati saputlai nia zirtir na tele athi hnuwa wana lon hnuwa atharau le avantir kaute manga johan ne na ron soi non le ngat angai poimo emem tele adang te hi pol chwa khau soi ani mai lawa hlim chang satlia te soi ani law am phwa chop mai ani heklau lalpa i swa tharau tirko pola Daniela van tirko te soile ron puan tinge yan ni zok ti sha in i swan ti su ati ti laute ti rau ati ti te kan ti mai le athu zoma rinom le chhel taka tor chola piang te tor le engkim hwa malali swa zui hearing tu zong zong te ti tura ni zok lo mo pasarina i swa awanga indona le in chen na rap thak chu chanchin cha mathaya le lukazia ka hian kan lalpa i swana local chana soilan mi apa dautir turin fanu anu dautir turin mau api dautir turin chung khata mi panga anin dowanga pa ina fapa afapa ina pa anu ina fanu afanu ina nu api na mau amovin api adowang tia lo soitele nunna kongka zim le boral na kalna kongka zaw te baka nuna thiang hlim som te khin thua soite hi enghuna thleng tur tengi an ni ang ti kan ngai to anga yem ama kan lalpa i swalo lan atanga injanin avor top ero khovel hun mor lama lo thleng tur ani zia kan hayom lawe nula thiang hlim somte chungchang bi ka phei chuan a panga te le afing panga te kha nula thiang hlim te soive kan ni ring tu te chungchang ngei ani i swan a soite hi chuwangin soithui ngai lawin lalpa i swaring tu piang thar to chandam to nunna bua mingziak emo chuang to nia in ngai le in hmude zinga ngei hian a le fing zong an la om ngei don ni na lang thiang hlim tia soi som zinga chang hian ka hringai lawa cheu ti thu top dong an la om theitlat mai hian kan ring tu nun kal konga kanin bi chian hle angai zia fia takin kan hmu thei ani tin chung khota indona thleng chungchang bi khi kan en chuan engkonga te hian nge kan chungkwa chewa hian heng indona te hi alo thlen theyang ti te kan chhun ngun hle angai ome tuna pangin tun lai khowele india ram pumin kan ma chon me kan thu khel lai dan bo chepa boral fapa sakol chungchang awanga kan ngai dan le hmu dan emo thlir dan emo te a po hian adikna alo lang mek ani mai lo mo chu ba ka kaushan pol denomination tina kaushan mal tina te ngei po heng thil te athleng chho mek zel zonga ni om hi mo
eng po ni se mani le pathian in kar thu ani tlada wangin tu ma kanin soisak theilo ti sha in mani chewin en fiang ukhai kam pathian thu hi ngun taka mani nge in ko shantina kanin zirtirna kalmek le in shwai mek na te zirle bi chiang chung zelin kan chandam na fam kim lo la thleng tur khak chunga ring tunun kong hi kan zo zelanga ya ni hi chu wangin englai puwa kan mimal Christian nun le kan ring tu ni na kong zo lai mek te hi kan lalpa I swadu dan le athupek zirtir na le thu cha te ne na impersonem ti ngun tak le chik taka mani cheu in zo chung zelin heng pathian thunung reng te hi imbi chan nan I mang tlat fawang u pakhat na mi ngaya kong dik ni om takalang atop chu thi na kong ni sia om thufing te bung som pahni chang som pali le bung som paruk chang som ni panga a pahni na Christian ani awangin twar sela zakso se petera thon khat bung li chang som paruk pathum na kan buan te ti sa le thisna ni silo lalna te le thu nei na te le he tim chunga khovel ro rel tu te le van hmuna te tharau swal om hote an ni zo ke FSC bung ruk chang som pahni palina kanjinga lotel vela tangka ip kanin trom don nia thufing te bung kha chang som pali pangana ngai ven ula film khur rau in king pui dia bula chu sakei bak nei room chin angin ai thei tur zongin a phi roi ani petera thon khat bunga chang riat parukna in kong te chu chhut ngun rau hagaya bung khat changa lalpan kan za atan mal min som sak ro se amen